Pozdrav svima, kao što vidite radit ćemo prvi unboxing. U ovom slučaju bit će Blueberry zvučnik iz SL520 2.1 sistem i ne znam, ukratko ću da vam kažem specifikacije. Kao što vidite, izlazna snaga je 5,5 W, 20 GHz i kao što vidite 60 decibela, jačina bas, 4 magnetno zaštićeni, 3 magnetno zaštićeni zvučnici satelita, onda 50 Hz, ulazno napajanje, AC power 220 W, onda su dimenzije woofera i dimenzije satelita, imate ovdje otpor, kontrolne i tako dalje. I da pogledamo kutiju, lepo je odrađena kao što se vidite sa strane. Vidite to ovdje. Ovo sam kupio u Tehnomani, samo 2100 dinara, drveno kućište je. Ali u stvari ovo sam dobio iz Studentskog trga u Beogradu i ostalo još samo par komada, ima garanciju 2 godine. I da krenemo da otvorimo. Moj uređaj za otvaranje će biti ovaj šrafciger. Treba nam više šrafciger. Kao što vidimo, prvo što dobijate na pakovanju jeste uputstvo za potrebu. Vidite, sve će ovdje biti klasika, jačina zvuka, LED lampa i bas. Znači imamo 2 tunera, napajanje sve normalno, jedva čekam da otvorim životami i da vadimo polako. Sve je super zapakovano, tu ne bi došlo do potresanja u prevozno sredstvo. Nisu mnogo ni lagani, a ne teže. I ovo nam, kao što vidite, ide u kutiju. Tako, imamo stiropor. Skinemo polako, gledimo. I drugi nam deo stiropora ne treba. Sve je super zapakovano. Lopana neće trebati. Ovo se ne sme dirati kako ne bi došlo do probijanja. Ovo bacamo u kantu. Sa strane imamo napajanje. Ovo je ulaz za ove manje zvučnike, ovdje je napajanje, ovdje možete da palite i gasite. Onda kao što vidimo, spakujemo manje ove zvučnike. Morate biti malo obazrivi na ovo, da ne biste pokidali ili oštetili bas zvučnik. Tako da bacimo da vam ne smeta snimku. Vidimo sa zadnje strane. Normalni audio ulazi. I ovdje imate audio input, audio out. Ja sad sigurno stavim ovdje. Vidite, ako samo želite ove obične zvučnike 2 sistem, onda možete izvaditi ovdje, staviti u pozadinu kućišta. Ako želite sa basom, samo uključite u bas, a ovo ćete da stavite u računar, zadnji deo računara odnosno. Samo malo, vidimo kako to sve ide. Raširimo kabel, da nema problema. Ja samo skinem ovaj stir. U stvari, nema ništa, ovako su spojeni kablovi, bolje. U stvari,
I sad da razmrsimo ovaj kabel za napajanje. Kao što vidimo, specifikacije 2.1, ne znam koliko vidite, ali ovo je, ne znam da je 220 W, ali ne verujem da je toliko drugačije pisalo na specifikacijama. Samo da odmrsimo. Ovo ide. I sada ćemo da krenemo da testiramo te fenomenalne Blueberry zvučnike. Pustili smo neku pesmu na YouTube-u. I sada će, ovo su dva sistema. Da pojačamo, prvi vam je bas, a drugi je... Da, evo, ne može jače. Po meni je, kao što vidite, ovi zvučnici su prekrasni i preporučio bi svakom da kupite ove zvučnike jer su veoma dobri. I to bi bilo to, lajkujte, šerujte, subscribeujte, podelite ovaj klip, naravno kupite u Tehnomani i to bi bilo to. Ćao!